dia maluk sira hasoro malu faleho ami iha programa editorial. Iha desan bye-bye programa editorial ami se fosai kona ba conteúdo husi publicação editorial iha jornal STL edição quinta loron walu fulan fevereiro tinan rihun ruar wanu resenhat. Nomos informação nebe jornalista STL recolha no publicaona iha jornal STL edição ohinian. Dia maluk sira iha publicação editorial jornal STL edição ohinian. Kualia kona ba ambulancia la iha emamate. Ya toh tene crean conteúdo husi editorial idane marca una presença iha studio STL TV. Editor senior jornal STL Mikael Malimau. Loron dia. Dia iha editorial ohin kualia kona ba fasilidade iha Saudi ni ali kona ba ambulancia la iha halo emamate lakon vida. Conteúdo si editorial da maisa. Dia conteúdo se editorial ohin loronian nebe publica ia STL edisan ohinian ne atau hatete kata ia semana ide ne larne kazu ide viral tebe ia komendarinya let kazu bebe mate tambah ambulans mai tarde ambulans to ia fatin nebe bebe nya fatin tarde nebe bebe ne mata ia dalan leit ita atene kata kazu idane responsabilidade ne osi ministero saudenian ministero saude mak bele responde kazu idane mai be ita tuir notisia ne be ia media televisão radio no media jurnal dia kata ke Minister Saudi agora daun halo ona investigasaun atau hatene klean ini rajang saja maka bebene mate tambah kereta ambulans mai tarde ka dehan minalaiha ka idane si Minister Saudi si halo investigasaun itahin resultado si investigasaun idane semak salah inam feton nemak salaka si konditor nemak salaka gestão orçamento husi Minister Saudi maka laduna efetivo nebe itahin resultado husi investigação nebe agora daun husi Minister Saudi halawela. Oke, hatene kata kiha parte Saudi yang lawas problema ambulancia det mai be ai moruk mos dalam rumah saya preocupação ai moruknya foi na lais ne acontece dia kata ema barak lakon vida tambah det ai moruk lah ya hane sa editor ni hare idanem fraqueza ka salah husi ministério sira beke zere dia ita kuala continua hina bebe matene ya rajauna primeiro maka ambulância tarde segundo maka minalaya atau prensia combustível ba ambulância ne terceiro maka condutorne sei contrato hela nebe problema tolo depois ponto hat mak ita harebas kondisão itanya dalan agora daun udan tempo udan nebe quando iha area rural sirane ita are kata dalan sirane dalan atmak bara kasu dan bebe mate tambah ambulancia total di kan acontece iha município Bobonaru sira ya acontece ya município Bobonaru nebe ida mak ita pohatene problema dalan depois ita pohatene ba itane inam fetan sira lilu sira nebe isin lua hare basic atau parte sona hak basic amba ba sa pasal Saudinian para akonte label akonte sansane tamba ita hare ba kestong bar dalan at bele mosa udan dalan kotu rai halai nebe akar tala labeleliu atau dalang klot dalang klot kareta bot atau lalaisnya aras kaitan nebe razang sirane bele po impacto ba bebenya matene maibe ita hein kata resultado husi
Minister Saudi ekipa si Minister Saudi agora da daun halau sirenya investigazione ita bele sira bele pohatene ba publiku razão bebenya matene. Oke deh, kita nih maka conteúdo si editorial edição ohinian. Tir parlamenta continua ba informação nebe jornal Estel publica. E hadesan bem jornal Estel di página salulu resen rua, honia rubrika oin. Ita hahu iha página dahulu nian, ohina ba primeiro informação maka horta confirmado Papa Mai Timor-Leste. Tirmai figura Ministro Justiça, competência Primeiro-Ministro, Nurima, importante serviço holos. Datang maka Fretilin Keisa Ministério Saudi ba Ministério Público, Maria, Ministério Saudi, lautuir lei aprovisionamento. Tirtang mai Conselho Ministro aprova lei projeto hadulu resenhat sedang formaliza contrato. Datang Professor dari Reforma continua hanorin, no ikusliu orta husu governo resolve problema trabalhador. Dia kusi informação, informação nebe saihat lain ya página dahulu yang maka orta confirmado Papa Mai Timor-Leste. Eta sama kredação Estel foti título idane saihat lain ya página dahulu. Dia ke Oin Loron Jurnal Estel foti titolo idane confirmado presiden itanya presiden confirmado ona ba itanya Papa Francisco atau Mai Timor Visita Timor nebe horsei itanya presiden da Repubblica ba Geramo Sorta poin pilai kasus Ninia viaja ba estrangeiro, nia visita ba nação tolu, nação primeiro neve nia visitane maka Vaticano, Roma, ne ia dia 22 bulan Janeiro tinan 2024 neve itenia nai presidente Hasro Direta ho Ambapa Francisco ia Vaticano Roma atau confirma bapaknya pelanu atau visita Timor Leste. Nebe horsei ka ia bainhira presidente da Repubblica to ia aeroporto internasional Nicola Lobato ia dili nia explica una konaba ambapa atau maine losunya ambapa ne confirmado na ambapa atau mai tinan idane mai be atau saloron sa fulan anemak sedok bele publika tambah sehari ke setahun barat ke setahun seguranza logistika no sa perpalsao no seleksione maka itena na presidente sedok bele posai ini loron atau itenya Papa Francisco atau mai visita Timor Leste ne mai be ita ansan ita Timor Leste sa emane be mayoria katolika contenti tambah idane segundo visita papanya primero visita maka Papa John Paulo II ia tinan reunidad sia walunulu residencia nebe visita iane momento ne hamos ansan sai jurnalista hamos halo cobertura rase ka basic ko ang bapa ami hase foto ia aeroporto to am bapa John Paulo II halo misa ia tasitolo nebe horsei ka itena presiden Repubblica husu ba sarani tomak ya Timor Leste atau Reza ba Saudi am papanya nune am bapa ia kondisi saudabil ia tempo basic bele visita ia Timor Leste. Oke, dia pidane novidade dia pida ba serani sira ia Timor. Dia firma ita continua ba pagina rua honia rubrica politica no lei. Hoina ba primeira informação maka orta confia sanana resolve fronteira naktuka. Firma governo nomeia Jorge Alves no dar diretor AMRT. Noi datang mak prêmio Fraternidade Humana orta propõe organização Rua Husi Indonesia. Dia kusi informação tolo ne informação lebih headline maka orta confia sanana resolve fronteira naktuka. Conteúdo si informação ne bisa. Conteúdo si informação ne ita rekata ka itenya nai presiden o primer ministro sepi gubernur ne sirana indone san Pierre Malo metin ida quando
lawan atau resolve problema ini pihak ida sempre tahu confianza banyak nya pasti bele nebe ya problema naktukannya nebe durante bulan ini laran saya polemika iya itenya nasaun caso fronteira entre Indonesia o Timor Leste ia naktuka pendau kita tene katak itanya Premier Ministro Carla Sanagusno visita onaba Indonesia soru direta Presidente Joko Widodo sirena indua ko alia konaba o insama ka bele resolve problema iha fronteira ne tambah helade ia fatinida maka ia naktukane mak sedok resolve neve usi gubernur Timor Leste o Indonesia sedok asina tambah sedok problemane sedok resolve nebe hain kata ka ia ekipa si Indonesia o Timor Leste nebe agora daun halau hela sirenya servisu atau resolve problema indane nomo saya direta si itanya membuat kayak alasan aku mau ita hing kata kayak problemane bele resolve lais ita biar kata kayak itanya membuat sanana aku mau ia resolve una frontera entre Timor Leste o Australia nebe tinan Hiraklioban ya resolveran ya tambahnya maka itanya naik Presidente Horta biar tebes banyak, konfia banyak, pasti bele membuat sana nagus semua bele resolve problema ini. Nebe ita hotu hei kayak kita halo komentari barak lai, mabe hein ita ne membuat sana honinya ekipa rua o Timor Leste o Indonesia sei halau hela misalnya siribisu atau resolve problema naktukane. Oke, jadi los mortaret mai beta satu povo tu tahu confianza basanana atau resolve di fronteira Timornia. Dia consider de maka informasinya pagina politika, firma itu continua ba pagina tolu honia rubrica cidade no crime. Yang dapat primeira informação maka AMD e transporte moderno coleção lixo. Firma serviço imigração resisto cidadão estrangeiro hatulu viola visto. Datang maka mercado manlewana bemos suficiente. Dia bisa informasi tolu, informasi lebih saya lain maka administração município dili iha transporte moderno ba coleção liso. Conteúdo se informasi lebih besar. Dia ke conteúdo se informasi atau kata ke ita ko ale kona baliso buat nebe problema idame la ko ale lau tu dei problema lor saya media elektronika, radio, televisi, lisu tambah lisu ne, nak pakar ya fatin, nak lekar ya fatin, satana udan mayan sana, tempo udan sana hansan ursik, kita hari kelas dalil nak kono hafalun hofoer. Mai be ita agradece ba itanya gubernur dasiane nebe lidera si membuat sana kusmau ekspor sunam fatin, awin sama ke sira prepara equipamentos, agora daun ita hari kata ke horsei ko si tanya administrador o si municipio dili ko aliauna konaba transporte moderno antau ya ita nebe mai be ita sidok hare ne transporte moderno ni lalau modelo insa tambah ne mai be ihaona ita are kata ka ho transporte moderno nebe iha onane bele resolve lisu sira nebe iha itanya sida de larane o insamak itanya sida de ne ansa sida de irame no mos no furak idane mak kita auto hein tambah lisu ne po impact ba emanya saude ni impact ne bele ema moras tambah si lisu ne hamusu moras oin. Oke, jadi nama informasinya pagina cidade. Firma itu continua ba pagina hat honia rubrica educação no Baniora. Yang primeiro informação maka ia EBF Hans Klein professores na Ineng lahan Oringona. Firma se fope asina MOU ho sols.
No idatan maka Ana se anuncia resultado acreditação no icus liu membro governo foti decisão tem que hano em dia. Depois informação hard informação lebih saya headline ya página educação maka ia EBF Hans Bain professores naing neng lah hanorengona. Conteúdo se informação lebih besar. Dia ke conteúdo si informação ini continuação si problema educaçãonya Ministério Educaçãonya nebe hapara professor contratado sira rihun 5 liwa nebe pendau kita tene katak governo mosa iha ona atau halo ona recrutamento ba professor contratado sira maibe sira nebe atau tama contratado professor ne dan ke sira nebe prense kriterio sira nebe hanorin ona tinan 5 to tinan sanulu maibe sira nebe sedok to tinan 5 tinan 5 kraik ne sedok mai sedok bele sedok bele governo bele ko halo ko kontratado pale pendakne dadus profesor sira nebe atau tama kontratado ne emanain rihun hat Inggris spesial ya. Las maibe restu rihunida sehingga ideanya incluimos profesor nainen no si sekolah basiku filial nebe sekolah ida Mairopite madel sira makanore ne ulo pa mo halo cobertura yen wa nebe profesor nainen ihane ba la continuana la halaona sirinya kenar hanesan manore nain tambah gubernur Fosayona katak profesor sira nebe sedap to tinan 5 ba to tinan senulu ne sedok tama ia kategoria nebe atau tama kontratado nebe profesor nain nene maka tama ia sira nebe la tama ia kontratado ne maibe impacto ne ba itenya wan sira studente sira tambah sira nebe durante ne hanori agora sira ne materi ne laten semak telori ide ne mak problema. Oke, deh kita maka informasi ini página educação nian. Kita continua ba página 5 honia rubrica saúde. Yang bahaya informasi rua maka primeiro kona ba paciente cancro susun maioria jovem no ida maka lorong mundial cancro hasai conhecimento. Depois informasi rua ne informasi lebih saya nanya página saúde maka paciente cancro susun maioria jovem. Conteúdo se informação no insar. Dia ka idene informação importante tebe sai tato ba itanya maluk sira lilu alim feto sira itanya mana sira tia sira lilu feto incluimos mana parada hanesan inan ida nebe buat ida cancro susunne ne buat ida nebe moras ida nebe bele halakon emanya bida tambane bain hira ia de teta inan fetan sira itena alin feta sira de teta moras ida susunnya ne bakeras ba hospital atau halau tratamento insama ka halo perpene antes idane sai bot ka sai bot ba sai bot ba bele hamatema nebe ihane ia dadus nebe arkola si Ministerio Saúde ia tinan rihun iya tinan idene larane feto hamutu rihun atus ida ne volume ida ne bot no numero ida ne bot feto atus ida rihun atus ida nebe hetan apeta moras kanker susunne husi numero idane numero rihun atus idane nainen mak mateona
tamane maka primeiro ita pahatene ba Ministério Saúde o insama ka sira halau sosialisação, né? Sosialisação na kona moras, né? Lilu ba ia estudante sira, ia sekolah-sekolah, ia universitas sira, ba jovem sira, para sira bele hatene na nomos sira bele terpene. Terpene conhecimento con abacan cursusune. Neba responsabilidade liune ba Ministério Saúde atau halau sirene programa, halau sosialisação ba itanya jovem sira ia teritorial Timor Leste Tomak. Oke, dai terima informasinya pagina Saudi. Firma ita continua ba pagina nem honia rubrica economia. O ihana ba primeira informação maka execução orçamento geral do Estado tinha rua resinhat fertilin hing resultado implementação. Firma aportil halo identificação ba condição arona kroma. Ida tang maka sepope sehari sentro piloto pirtang mai pos subsídio merece ba kibit lai. Dia kusi informação hirak na informação na besai headline he pagina economia maka execução orçamento geral do Estado tinha rua resinhat Fratelli em resultado da implementação. Conteúdo dessa informação não é isso? Dia ka continuasi informação né, o se deputado sira se partido oposição nian, partido Fratelli, né po ansan Hanoi ida ba auto ba governo tambah orçamento geral estado ia tinan rihun ruan resinhat né. Ne aprovano si Parlamento, depois itene nai Presidente da Repubblica Geramo Sorta promulga una orçamento ne agora halal execução idane maka po hatene ba sirane lelu governo ministro sida ministro ida bele halal executa orçamento ne be sirahetan ne halal programa desenvolvimento si Ministro Idanian bele halau hodiat. Idane hansa po Hanoi ida si deputado sida si Fratellinya atau po Hanoi ba itanya membro governo lalu governo nebe liderasi Premier Ministro Carlos Sanusmao atau cuidado executa orçamento ne. Orçamento ne executa tuir programa dari ia. Tudo ne menghira fim do ano que a execução era mata e também retan resultado de implementação de BDI. Oke, dia kita nema ka informação na página economia. Firma ita continua ba página itu honia rubrica desporto, himbe desporto internacional de. Ita continua ba página walu, página bahasa. Ada informação lebih saya headline maka Presiden Horta pastikan Paus Franciscus berkunjung ke Timor Leste. Direktur Maida continua ba página Sia Opinião. Página Sanulu honia rubrica geral, yang informação baru necessita husi agência noticiosa. Direktur Maida continua ba página Sanulu Racing Ida continuação. No ikusliu página Sanulu Racing Rua figura nasional Ida Abraão Guterres, Mukit Nokia, Glori Abraão atingi ne mehi sa informador. Hane Abraão ne be ida daun ne halau kenar hane san sefir recursos humanos no formação iha ai faeza pahe ini experiência ini dihan kata Mukit Nokia, Lorinia di atingi ini ne mehi sa informador. Dia maluk sira ida ne maka informação ne be jornal STL Publica. Bamaluk sira ne be hakara katene klean conteúdo husi título hirak ne be makohi ngami fosayona. Bela acesso ao jornal STL edição ohinian. Ida maka programa editorial nesse estúdio Zefa Parada, hamuto ko equipa de serviço hato brigada e Lorondia.